In karya salisin Muslim, magpangayo sila dua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu imanu siya, bang di niya kawakan hagin hawabaran niya, in piangayo niya yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. In halom sintalian niya, wala yaon tiyay makana sin Allah subhanahu wa ta'ala in duaan niya. Sambil mahinang niya un sabab, in karya salisin manusia asal malam may pag-iman magduruhon na in kalamma. In karya salisin manusia malam may pag-ibadat magduruhon na in kalamma sin pag-ibadat niya. Sabab mayta, sabab sindi da pagtaymaon kanila in duaan nila. Sambil sila mo insumuhon na magduaa, malawa na rin kanila in pag-ibadat nila. Kaya limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Ghafir ayat ka'numan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala iban, nagbanda kanyo in Tuhan niyo, pangayo kamu marikaku, astajib lakum, tay maun ko kanyo in piangayo niyo. Haayat ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun hindi hambuk kalima kabakantain jajawaban. Sin pangasubo halom sin pikilan tawang mayta, indua ata wala masitiyayma. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini astajib lakum. In kalima astajib, in siya ini fi'lun mudari' dain ha kalima istajaba yastajibu. Dain nga sabab yaon, in fi'lun mudari' nakandot niya in dua masa. Amuna in masa bihaun waktu bihaun iban sin waktu susungan wal mustaqbal. Demikian in waktu susungon niyaon nabari siya nagdua. Aun susungon amuin masuok na siya jumatu aun isab susungon amuin maluway pa siya jumatu. Dahil nga sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam ha ayat yaon biyaitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sintay maun niya katu indua anatu. Sa adapun wala tiutat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bangko nun yatay maun. Bangkita niyo mabaya mamariksa sintay maun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala indua natu sa adapun di natu kaingatan bangko no pajatuhun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yariin hadith sin panguta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فما استجاب لي. رواه الترمذي. حديث كيابيت يا أبي هريرة رضي الله عنه أخينيا نجسبد النبي صلى الله عليه وسلم ويرؤون دينم بؤقتأه إن منغيو سيapa الله سبحانه وتعالى دموا أسياسين أنو ندوأه buat malainkan inya untay maun kanasin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang bukon tay maun kanasin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak turay hindi ipasihabawaw sin dunya, atawakan tay maun kanasin Allah subhanahu wa ta'ala, hipakita kaniya rin dito adlaw akhirat. Atawakan di na yaon paragbuson ka ni sin Allah subhanahu wa ta'ala induaan niya yaon in kabayaan niya yaon bat malainkan in yaon hipagpapas na sin pardusahan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala diin na in kiyaduaan niya. Sa adapun kuno di tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala indua sinambuk manusia ma lam yad'u bi ithmin bat malainkan suway induaan niya yaon bukon siya mangayo-ngayo pa Allah subhanahu wa ta'ala pahinang langgal sara. Biya na sin mamuhinga kau Hadi pa kau maakat tu mamuhinga, pakabayaan mo puhingaon,
Mangindua na akaw pa Allah Ta'ala, ya Allah, puhingaon ko hikuan yaon, ando tabang yaku. Inyat to diat to, taymaon kay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin mangindua akaw, mamugto iparsugpatan. Biya na sin dumua akaw, ya Allah, pataya na hikuan yaon kaku. Atawakan umian kau, ya Allah, papagbuno ahikuan yaon, iban hikuan yaon. Hasupaya ako'y makakasin alta nila. Ini di taymaon kay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atawakan yasta'jil, amuin mga sila manusia maus. Longsin mga sahabat, ya Rasulullah, biadin kaagisin manusia insya maus siya. Agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamung siya, nanginduaan ako patuhanku sa wala tiyay makaku. Intau bihattu di taymaun kan yasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan minsan pabiya din inlugay mo di mo Allah miabot na siya impagdua amuhang katahon atawakan parwa tahon sambil miabot siya ang pu tahon. Sa masi wala patiukbal kay musin Allah, wala patiyay mak kay musin Allah impagdua mo. Ayaw kau sumuhon. Ingkatan silaptik sindila mo yaon impangayo ngayo mo pa Allah Ta'ala yaon diurungog kay musin Allah. Sa tukasun sadya kau sin Allah, tistingan kau sin Allah bang biarin in tatas mo, bang biarin in kasabar mo, tumagad sin kya kadar kay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang aun dua amo, pa Allah Subhanahu wa Ta'ala wala di magbus habihaon, kaluwaha dumagbus siya susungon. Bang di pa siya dumagbus hasusungon, yat tunayan tiyatara makay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala adlaw akhirat. Apabila di idihil ka to sin Allah Subhanahu wa Ta'ala impia ngayo tarin diha babaw sin dunya, ini tanda sin lasa niya kato. Arakala bang idihil ka to impia ngayo tayaw ni kakangi kato. So pama na ngayo kau, ya Allah, papagdayaha ako. Mahinang kau tau dayahan tau barkanan. Wala tiyay ma kay musin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pama, sabab may ta kay ingatan niya inyaw ni kakangi kay mo. Arakala bang kau mahinang dayahan, hikapagtakabbur mo. Arakala bang kau mahinang nadayahan, kalupahan mo na inasu kampung mo. Arakala bang kau mahinang nadayahan, labi luwa na kalupahan mo pag-ibadat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab may ta matawad na alta mo. Na ngayon kau makatalus kau mag-school, wala tiyot kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab may ta, arakala bang kau mahinang na professional, kalupahan mo na yung mga maas mo. Kalupahan mo na yung mga bakas timabangkay mo. Kalupahan mo na yung pag-ibadat mo pa Allah. Dahil nga sabab yan, wala kau piyatalus sin Allah Subhanahu wa Ta'ala niya tuhi karayaw kay mo. Nasabot hi Sheikh Ash-Sha'rawi rahimahullah, hawaktu nagtafsir siya sin ayat, wa idha sa'alaka ibadi anni qarib, nasabot niya yung hadithul qudsi. Agisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna min ibadi man uhibbu du'aahum fa'abtalihim liyaqulu ya Rabb. Allahu Akbar. Hadithul Qudsi, inagisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bunaltud aun din ang mga ipon ko. Mabaya ako magdungog kanila sinduaan nila. Dahil nga sabab ya untukasun ko sila. Liyaqulu ya Rabb. Sabab imano siya bang siya diatungan panandas sin Allah, diatungan kasigpitan, ampas siya mangindua pa Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, paluhaya ka kimparkala ko ini. Aun dua ata wala patiyay mabihayaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inyan tanda sin lasakato sin Allah. Inkabayaan sin Allah di kita maiga panumtum kanya. Inkabayaan sin Allah daran dirungog intingog ta amin manawag tawag mattu kanya. Mga yudwa mattu kanya magpatikupo mattu kanya. Sa buku ni sabin makna niya rin doon, in mga sila amuin mga awliya, mga kanabihan. Di sila kadasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab may ta in sila bang sila mangindua saruon doon tay maun kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indua nila. Sabab may ta in sila minsan tay maun kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indua nila saruon doon nila. Sabab may ta kaingatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala minsan tay maun kanila indua nila. Di sila yaon maiga panumtum pa Allah, di sila maiga pangindua pa Allah, di sila maiga pag
jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may taamo na uning karya sali nila. Sa adapon in kita, malam may pag-ibadat, malam may panumtum pa Allah, malam may pagdua pa Allah. Bang kita mangindua pa Allah, in kabayan sin Allah, diurungog kita daran. Sabab arakala, bang kia dihil na in kabayaan ta, kia dihil na iniangot tamin diyo ata pa Allah subhanahu wa ta'ala, arakala di na isab kita dumuha. Namamis na isab kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, in kabayaan niya, daran in ipon na nangindua amat tukan niya. Bukun siya si manusia. In manusia, di siya mabaya amin daran katuon pagpangayuan tabang. Di. Sarapon in Allah ta'ala, in kasusuban niya, amo na ipon niya, daran mangayo matukan niya.